Bagarabi tayo amin apo. Maminsan pa yung Merry Christmas. Merry Christmas apo. Ito yung tipod-pod nung season ti Christmas after the Japan na kaya na tatak ti us-us to apanawon ti Christmas. Yeah? Tatay nalpas ti Christmas program dan sapay nagpapaaraw ti laaw na ngayon talagang inyedak ta sobra di banog di kalman di pabudami sa atla na pantay pamindisyon ng dagdagdag mangbangag ko laan gilaaw yung simbaan nga agraragsak katay madamatikaan sinal sa lungsod ko kumusta mo di panagpasyaryo ka nagiti balbalay di di isusoknal ni ladawan ni Apo Santo Niño kaado tinag ko na nga ado mo dagitay matukay ta sumuknal nga ni Santo Niño at dapay makasangit kunada at damo dagitay daduma nga di dapay narugyan kakunak med na nyo pay narugyan ala ipasyar yon ton ano si mana no maibagay tupay ta Santo Niño ken panagtutuo kakumusta mo tay gift giving yo mayak mo ti response dagitay daduma ta adumat adagitay matukay diri nana taapan nyo nga kantaan ida haan nga da kay ti dumawat no di da kayo ti mangted nga da kaya inted yung laeng inted ti kakabsat tayo laeng kay iparin natin kadakwada nga uray na handa nga makapanag karulingan magipaspas kuan isuda mo ti madanon na maikan katigay kunasig kunayon kunan samot ti daduma kasla tay mapami no ipasyar mi ni Santo Niño no mapami ipanday jay kay Christmas da kasla naragsak da apo yes naragsak da nung ti saludsod si ka nga mangit-ipan adda ka dinining naking ka di jay adda ka di pa nagbalbaliw king ka nga marinam nga si ka babaen ti pa nangited mo ka maapostolatan ka di dayi bagim dayi ka di gapo dayi pa nagiburay mo ka adda ka di pangabarwanan di puso adda ka di pa nagbalbaliw si ka nga magipaspasir ti ladawan ni Santo Niño kinagpay suna kung kuna nga ron ti panunod mo ka dinan sa maawatan dagitoy agideres ti amuda ti isuda ti napan nangited ti ragsak tipod-pod no a Christmas no sika nga napan nagiburay ka na rinam tinaidumduma aragsak da po ta nagragsak da day ta timining ti Christmas e di nagduma ka iya ka mo ano sa lutlaan wano orayan nan nga danda ni ag-expire na gijay noodleson ta kanan ng ton ay kasabali nga balak day tan lagay mo lang nagiwaras ti ayudan nga pa niyo ornongan ta ited yung ton eleksyon ay tumadibot ten iso ti ko na no ti mo yun sa ko nakarod ka dagiti pampanunutet ka unjak nga ibang balitas no pampanunutet ti amudan sa ka iso dati mangmangtet ti ragsak no marinam di ragsak mo di puso nga makaginawa makakita kada kuanda nga agbalin nga di ti pudpud no apostolate ti bagbagi kayo ti panagbalbali ti transformation datay nga umuna sakbay nga isuda sakbay nga isuda isukarod di ko matiningin na nagpintas din nabasa ti naminsan din nakapos ijay diya mo no really diya no may day ko na rivers they don't drink their own water kuna na diya haati dayri karayan kano handa nga inuman ti bukod da nga danong sa bali ti uminom the sun ti kuna na doesn't shine on its own for its own haan na nga aglawag ti init para iti bagina, para iti sabali at nagtubo ti mula o doon niya. Flowers, kuna na dayjay, haan nga siwarat gibanglong na nga para iti bagbagina, no di para iti sabali. Kinagpintas mga makatukay, di kay ibagbagana nga datayo, nagbiag tayo para iti daduma, nagbiag tayo para iti sabali. Kakuna na daytoy, it is good if you are happy, mayat no siraragsak ka. Now, it is better if others are happy because of you. Mayat no si kanaragsak ka, nga mayat nga amang no agragsak ti sabali, agragragsak ti sabali, gapo keng ka.
Iso nga na jeminin na nga intayo, Carolinan ida, ikan tayo, inta-idano ni Santo Niño, numaragsakan na ka sumuunal yung ti pagtaengan, simbolik laeng day tangem, dakkel di ka ipapanan na no, addaan pamati. Kano maragsakan da, na may mayat manin adiri nam nga, maragsakan da, gapuli di apostolate mo. Apay, nukit kita tayo ko, kasdyan di ka ipapanan na di Christmas, anya datoy, God is with us. Bimma ba ni Apo Jesus tapno agragsak tilubong haan nga para isuna ti maidaydayaw. Diyan tilagi pa nyo. Haan nga umay bumalos nga daytay nagkamali ni kagsat na ka ilunod nan wano daytay tingarod pampanunutan dagiti Israelita ta nakagabo da ti mano ataw-tawon. Karkararag da umay ti Mesias ti panunot da ubay bumalos nga nabilag nga ari ado ti armas na ado buyot na ripuogan na amin nga nangiruruman kadakwada baliktad mo gayam. Idi imayon inarakop na ti kinatao tayon pinakawan na ti basol ti lubong nagragsaken ti lubong nawaya-wayaan tayo haan nga niya pan nakabalot ti akas adipan no di adipan ti basol nawaya-wayaan tayo iti dahil nga pan nakaadipan ti basol iso nga rimagsak nga rod ti lubong. Kano kitaan tayo kas di pudpud no nga kay papanan ti Christmas imay ti Mesias tapno maaddaan ti ragsak ti lubong. O naragsak ay so na tayo may na tayo ang insalakan makita na ang naragsak tayo kas di magkanya tayo kas di matikay papanan na isugar nga ibagbagak Christmas is all about sharing, giving, haan nga riyak kam-kam. Iburay mo. Anya na kita masapol iburay mo. Haan laang nga dayta noodles mo, sardinas mo, dapat sakit tinagom na nga pasurot. Nag-exchange gift kayo ka, hinyanagan na 300 lang na rude ka, tapos sakit tinagom na nangingin na diintad ka. Diyos ko, 300 agraman bungon, kin pinag-playtime. Na ikontar amin, niya na mo dahi tamon. Kaipapanan mo ti biyag mo nga. Haan lang dahi regalo, haan lang dahi inkain, haan lang dahi kwarta. Ti pa nang iburay ti Christmas ka, dagta isugar nga imay, di magapin, ti makawan na ron. Imay nakirangod ti kinatao tayo tapunasin na ti basol, isugar na si kamay. Naragrag sa tilubong mo, ibuy-buyat mo ti grasya, ibuyat mo ti pagmakawat mo. Ibuy-buyat mo ti grasya, ibuyat mo mo ti kinapakumbaga. Nagbuy-buyat ti grasya kanyang, itid mo mo ti panagserbi nga si pupod no. Tano, makita nga gragrag sa dagiti tattao, ala uray pa'y nakapsot tayo, ulit-ulitan tayo. Uray ado ti nagkurangan tayo. Mabalin na tayo, agbalin nga instrumento ni Apo Diyos, tag-agrag sa ti sa bali. Uray pa, si awa mo nadalos kami nga tayo, taamin tayo magkamalimod. Nang mabalin na tayo, usaran nga instrumento, tapno maiwaragawag, ayat na. So ako na nangaroon tayo niya ka, it's good, it is good if you are happy, but it's better if others are happy because of you. Kano dahil Christmas ka, awang pa yung karagsak mo mga, Merry Christmas ninang. Awang parta! Mga dagos, mga dagos. Awang pa'y ganas, mga manggrit mo tanino. Awang pa'y na isimang nga nasayaan. Ano yung retakat na kuma, Christmasan ka, agrag-rag sa tilubungan ka, nakakupit pa'y lata, puso ka na barukong mga di mo kabaulan ka puti, jak amuno anya launay nga problema mga kadakon. Awanan ha? Awang pa'y naragsakan ka po king ka iti dito yung Christmas. Mabalimpay mo nga aturan, mabalimpay mo nga balbalyan, isugarod nga tipon di kinaragsak, dahil Christmas ko na tayo, haan nga dahil dekorasyon nyo nga, ala, Christmas light, ngun mayat, Christmas tree, ala mayat, akong problema dahil ta. Agron-runot nga sabon, awat sabon, kasya nga dahil Christmas tree nga dahil, uy, ganyan na ganan, ikirog-kirog yung anya na kiwar-kiwarin nyo, ikabil yun to nga kasla, snow, kaya mo pin, awat sabon, kasya yun, ala mayat.
Ngayon di pudpud mga paggapan di kita nasa datoy kaugan. Nanamong laan dayan na po Diyos. Ipayan mo laan ti pamakawan mo katakwata. Itid mo laan tinapod mga panagayat mo. Maparagsak mo ida. Uray na talabasit nga isom mo. Naragsak kan Noong ba imbisang gapuking ka, nagmisuot na amin gapuking ka, diyak mo, no si mana ka. Diyak mo, na ti Christmas nga kaya mo, uray nga tanong, 90 years mo nga actual celebrate ti Christmas, hamo marit na, no awan ti ragsak ti kaugan. Hamo marit na, no hamo mananam ni Kristo ang taking ka. Hamo nga marit na. So garod nga, kasla ko mano di ko na no, agaya mo ti sabong hambag ng paratang niya na agaya mo para iti sa bali. Kung agaya mo ta ranyag tarupa, ti liway lawag tarupa para iti sa bali ay Christmas daytan. No, hamo pa na may kablao ta Merry Christmas nalpas to, diya ka mo pa anong to. Ibagam to na no si mana ti Merry Christmas may sal ko na. Ang mang kablao king ka.